Oxygen alang pong ki phuk pen bang ko re hinia pran ke dam. Sen gravel ke sana truck he hui adu kapamong nangare ra jok suarlo tum thur pak pen tobar karang kha. Corona vura joini havar ke hapen volong koma jelong bihu katalon je sayang ding kachen. Dikrut sarpo aboha nanglitom anam jum hekpen mesen kichuason longiji kelongji ason among lake phak ok kiup phak ok slice fry phak ok kipi phak ok kimong lang ok kiup lang ok fry vo ok kimong vo ok han pendang lok han thu mehek kangmoi kalangdang han serong han pendang lok chomisen ason longiji lapenan parta ajo ka bhaje aphan AC room warsai lapen jongsi komatnia hem birthday party marriage party pendang lok kapre ka saya hut kinangji pusetami longiji kahumri damnang jadim lake dongmoka lapen contact number ke laber ki pihenlo lasinani tum humri damra choranesan choramitha dikrut sarpo abohalong Kardom pini karbiang long life Adap Abirta long pen nilisami jirbon kilingpi non-energy thabir tang ton pen. Jangmi poni phaing kore siarni Maharashtra long Zakir Hussain Municipal Hospital along Arni Tiliapur oxygen alang pong kipuk pen oxygen avar cycle long le pen angni manghong ka chichagon e jok bangin kore hini se ka chelangatum apran kedam. Corona ke sopen apran kedam nang takalilang kedam tangjang mi poni phai inkoira siarni Maharashtra long rialong ke do Zakir Hussain Municipal Hospital along oxygen alang pong men ki phuga jok bang inkoira hinia bang phu bang phiatum apran tam nang chuilu bangso oxygen alang pong arni tili malomso ki phuk lapen na pusona porahut COVID-19 se ka chelang boy abang phu bang phiatum aphan oxygen ki pikenang sola porahut kadure joine si bang inkoira hinia tum kopai kelang no pen apran tam nang pok bangso Zakir Hussain Municipal Hospital Maharashtra long ko piko sona joine pen si lapuson oxygen alang pong ki phuk long lok mapura kiri tarli basai ke deng pon pameji aphan ke ongdung ratcharia songatu ke hang padu pon News report Karbiang live. Duarbaguri MSC constituency ke parlu Deithorpen Dehuri Adap PWD towar Arniwang Sen gravel ke sana truck he hui rada tumaphan adu kapamong ara jok chechak dorsi soarlo tum thurpak pen towar karangkha padupon Deithorpen Dehuri Adap Sen gravel ke sanbera truck he hui PWD towar ki ik anta pawak lapsi non ke arlong pa buiroi anlo Arniwang Sen gravel ke sana hut towar adu kapajang pon plunga jok dampri dampro Ratchasimet school college ki dun ausumaratum aduk mong nangarelo Hemalong ke do ke thakla pen hithi borwalong ke do ke thakatum anta bangso du ke jangplung pen kasik saka son du koklo laso joine ke dam tangchang mi poni phai inquiry siarni hadaka hawar ke do sarpi mardo anthur paksi towar karang khasai padupon Arniwang lapuson Sen gravel ke san pen rong ruba jo adu kapajang plung bangke chichagon elu Lasi Sen gravel ke sana truck do anta bypass atowar akrongana thule cheleng rong not pusi alang litum pachini pon rong rut ke chehla da tum punon ma osomar bihek dokan bajar ke da matum punon school college ke da matum punon la adu pe na jo ko an ne muni da tum ke su ki hun e ke lo la pe non corona ani bang si lang si bi bom lo bom si tami muni da tum la hai angtan gari ke jat la pusi nang pathai bom la ante inu si ke thema ba si ke thema la pen driver atu kimi konna na pen driver kone rangi anje la hai ke konna na muni tong dak nang chingui punne ta so bosi corona bondho ke pubok anke rong arlo ke muni kimi na palut bok na so puthak sini litum ini muhila tum tuning dijang ka song de tata song corona ma bima hajar bima hajar pen kecik pajok dia phanti ni tum ke la so atau rang nang ko do la dari ke the rang ko adu tang bi jang ko dukan atum ta ke do siksak dak la pen usuma dum ta ke dang ke rang siksak dak la sini tum ke la so to ba bang ke gari ke to rang de ra kala ko to ba rang le gari ke to rang bypass atau barang ya di bypass to ba rang le gari ke the padam thura Kapule pasuri noi kusong sini tum kacunuri rata phanta kasini tumahin ke las ki
Ini kar jap lo la dai thor tu dai huri towa mane aduk tu pa vidya dia khak sumar tumta iso ita sinjam kilong apu iso kibi ki thian ta lason silong klub lo asini tum ke kachun ridam bang ke lalu gari ke the bang ke la pu bang ke parang de dera kalu bypass to wale padam jurong no asini hin ta kachun ridam ke la lan lo nilitu muhila ini ladak towar pia lo nilitu muhila an ni mali tum kaching room iya theke la son lo mane ladak dai khorpen dai hri tok an thuke News Desk report Karbi Anglong live. Lakhain koi raphon nilip constituency ta Karbi Anglong district angkang pialong nongnam ka chithangdun klong hawarlo. Bonta ningduk meme alama bangke koilamati arlong rupat high school along pini arni anta ahoy arpong oversight long lundelang. Pinpur pon में भोकाजन एलएससी अंकांग निलिप एमएससी constituency के परलो कोयलामती अरलोंग रुपात हाई स्कूल के किदम तांगनिंगकान फारो क्रेसर केब्रा ट्रॉकनर केब्रा ट्रॉक्सियन इंकान पेंसी फुसार फिसारा काय हुपेन चिपादुक पनसी लबांगसो स्कूल वन पिले लबांगसो स्कूल पेना जॉब किदम तांगा ओवेतु BAMA चिपा उन्दुन रिंतीसी हावर हापात लोंग रियाफान पिनांग अन कपचिंग थुरसाई देंग पन लोंग लो Bon setame ningduk dun memia lama bangke KAC kachari man ke do tumpen labangso school aphan thangnat kalana ponjia phan varsaiding pon pedet mapusi jongdun memelo bangso school putak than bang tumpen kapachini pon atengke labangso school aphan theng pierong he hui aning kanwangta world environment day arnike lu kachari osomara tumaphan theng pia klim soki asai pading pon bom bonta paisong mate boundary wall ka vedera jok chainong bietum pan hok laptiti Lason si luka charlia o sumaratun ta kana hok tepi khangjang pusi nang pachidido. Lasiman ke do Karbi Anglong Autonomous Council ke chari ke theke dingatum mesena warsai tipona sonte mesenji puta hawar arara tumpen kachithan padupon rinti. Bangso school along boundary wall ka veder penajok aningkan wang thengpia klim soke eduna pot anta na hok laptitido. Lasi Arlong Rupat High School ka pamisenjia phan pulote Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pen MP Horen Singh Betum Prabjin pen boundary wall nang salam pipona sonte mesenji pusi Labangso School headmaster Jogonot Khojora hin pen kachuni ripa dupon Chuki hola pen Sonjit Krok Karbi Anglong live Havar ke haralong inkoira ke thompen inkoira pliarni lapen volong koma jelong inkoira ner kepen inkoira sir kep arni ninga ronga jepen rongali bihu katalon ponje phan chisik ponlo setame kaphere meme corona avur kangdang boma joini bangso sayang deng ingtonang koklo State adang pi kaphere meme corona avur kangdang boma jok volong koma jipen havar ke hat palong nia dimalong katalon ponje phan kachisik rongali bihu asai angdeng ingtonang koklo Kachini tu natengke All Assam Students Union hinpen volongkoma jelong jangmi puni phai inkoraner kepen inkora sir kep arni ninia pharman panong ponsi bangso rongali bihu katalon ponche phan chisik ponlo lapen halapu havar ke hadalong setame jangmi puni phai inkora ke thompen inkora pli arni ali rachampen rongali bihu katalon ponche phan chisik ponlo setame district administration hinpen corona avur joini ajha karona hukum kapang daga joini palong nia dimalong ta rongali bihu sayang deng intonang kokpo News Desk report Karbi Anglong live. Dangte pinya dawa Abirta ke ponsi kangton niklo, 2 me thak me kardong.